Kwame. Good afternoon. Good afternoon. Me pacho your friend Oheneni me adwuma Sompa TV. Okay. Your friend me Oheneni me adwuma Sompa TV. Ma unim ababa we be a friend no ma me faate. Hello. Bra Kwame. Why dey say? Bra Kwame me pacho wote me nka. Hello. Why dey say? Me see your friend me Oheneni me adwuma Sompa TV so. Sompa TV. Ane Kumasi. Sompa TV. Ane Kumasi. Hello, Sompa TV. Brother, they chill. Wuni my baba wa a friend ma me faate. Aye. Was wo be hwe wo ma me. Mo ne ne ye nhyehyeye. Se mu mpese mu betua ne ka. Mo trate ni se mu beku. Me pa to asem ni nukura bi wo. Enya no kra na me na ho. Senti na wada wo mama fra wa busa wi se wo so wo bibi kakra wo be ka. Wada ama. Line in your clear. Lad ya clear mu da ho. Wada ama. Mu da ho pa. Enka me ba fe di abo no. Me pa cha wo so wa beti se bi e chon mo ma mi to aja nan. Wati bia afimu a. Ati bin. Wo wie ye sika mo so mo de be ma na mama no. Wati be bi no beti na ho. Se ye tu no. Muti wan firi wa ko acid. Acid be gu ne so. Asem na ehu pa. Asem na ehu pa Bra Kwame. Na ya nyinni se de o kan ye no kore. Eti ne ya fra wi. Eti uri de wunum kakra no kire mu kire me. Wada ama. Hello. Mr. Champ, all the assembly, my be your friend, me, and what's him saying, Chino. A jay ebe son. A bed you will sem. Mutigana, Anna Quasia Buonqua. Abrabonia Bonaka, Coquamotam. Muni, a jana, obi nemeti. Monia bring number of mammy, I'm faness way. Namun Butiomoka, 50 million a month, 30 million a month. Cheap side. And I'm up. No fatina, so I'm fanyeno. Opa dia fo bebre pe dia brea wudi dia pro obi sika da bank so obechemu ama obinti wuti bin kra wa hunsa wuti bin Mr. Champo de brem Black Kwame kra ma fani photo ama ma me no so ai monyi jiri nyina ma yen ye fe ngusu ne hun krofo kra ne omu dile no so family dance na chia etiefo ne ahwefo na and ba no mo Canada no last house e ho mu kragini bisafo din no wo mu nu asem nanim so mami wo hia na mo enyo papa ne wi asen so wo trase na 1 to 2 ne mawie ehun hia ne wani ne wi sia e de anko esikafo ebu kwasia wo mo so muska ne bi no mo obebu ofense ekwasia Mami penimu se woni wo bi ekwa ya fra no wo kasa wo kira so aheda ho se wo nte wakate ko no abi je mo nyi picture no ne fegu so wo emma miensa sabi wo gina wo gina na so ero ni evidence no wo ye oba mua na okura ma miensa ya se fa o mayi dra ho ashta ye do makoto method school fine mami no aya wo hwe no wo adwen papa bet ne ma no aka bibi ese one mommy and show me no. Ese mammy yare no. One be so mo pay the back. No mo pay the back na na chese wo mo di edi wo. Na nka wo so de nka wo ye boni bia. Enu ntire san kwofo no. E de bet ntire emi awo yem se metron wa. Ya wo ya wo. To be frank enye wo mammy die wo nya wo wo na ya wadan yem ya wo no. Bet fie boni. Wo hwe wo. Wo bo abre wa no wo sadie na mammy so wa ya de ne sense. What you tell soft mammy? No one no man yet ye. Now, what more fun is say and 50 million ya can say ye demanding. It's scheduled to me no use cabia. Who shall pray our brenda? One no good deep power car who made. What you have been watching? Discover and wait, Ama, who mammy,
approach for mommy e be ato that person to seminar as I could free and near my still a munchiaka. In fact, as I'm the area. Says Sompa Nkomo was a tia padia. And then now approach ya womutiano. And so far swore anything. Somebody to Canada. As so far so anything. Can we come your box? Now with the problem, I mean, if you be a woody and go on top that cry our Ghana. Next way, I get anything. Not of mammy wouldn't be. A bit more young with the chitty, a control. So we'll show mamma, and I no more sadly say, that's a wound for so be. They forget to say, yeah, dinner, ya would tell. So we said, yourself, mammy, it could be and souvenirs that will share your for one real quote you found. Internet one with me, Jimmy Bisa. As a swamp in tea, pepper, and in the money may be tossed. Or within a kind of scan of bag and skin, but gonna afford the school there also. If you say, and to my man, only say, go sippy. Says, wash your for what? Mammy, if you want to, never know wash your hair for what? As a second house, you feel, yeah, threaten. Yabaku, acid, now to one. Me, you sick, I'm in court. Some pursue free. Yeah, a better not you sick. And to know one side you be. IBJ, oh, friend, and now we end day. A beer, mamma, or Beko, I mean, no, some friend of mine. Oh, I say, John. Abba has said, yes. Maybe piano, so mammy, when Sabacano, I'm a yacht. How many will be ano, a babano, and sir, I can be that's it. My lady, the SCCA confirmation because Papa what news no send ye see konoa no hu se kai ma mempe ba bi no jinsi e na wodoje etore bi my lady say ye tete ye ma adibuo bebrebe ni say bi wunyina abeda ni jimifo munye Canada fo no kra no ba my near from WhatsApp chete benya oba no lansa o se pa let's abroche fo no number na duje wunyi bi ye flare WhatsApp me here. Hello. Hello. Black Army. Why can say? Black Army, what from me? I'm a catcher will say. Your friend, why in your friend? Make us every Sompa TV. Yeah, to was in a casa, to was it. May say, oh, see, your friend was saying, May say a friend, Oheneni. May I do my TV? Wouldn't you fancy? What say, Annie? Let me say, what's what about mammy? Sabi wabetimu mami e jama ya anu osimi na mi ma na ejuma ma no na ma na ejuma hello osimi na ma na ejuma dabi obasha mu mami na wonya we osi mama na ejuma me o ma na ejuma na so wo tratin no se wa frifie wa mu beku no eti ne ye frɛ wo osimi ma tratin no wase onu nua no musi wa mini ya ben Mini abia what's in my door? My door. My door no also hefa. What's in my door Canada? What's it I'm threatening na Bador na threatening. Bra kwa me Bador friend me. Eda na nsane na me di ma anu ma na. Me na me threatening wo na se Bador na threatening wo. Bador kan ye e na wo so bie wa no ka kira wo nua anti abase. Se onim de wo de be ya se minim na metumi na ase ma anche bie wo be hwe ade a me nyi egu me so na se sa wo sister na ebo me amane we de mo me akwa na afensu Bador so no so be fa police force so mo brabo mo amo musika kase se man frefie ho a obe mo ma be chimi se o mama amechimi dia o se me na me fa wa adwuma ewo musanya wo no fa me adwuma ma me na fa me adwuma so se post me ma threaten wo wonua asama wo kacha wonua aba e na odi atomani se me kwa ba bi kra me ma no me hwe o moye se na be ya se na be baptist dia wo kacha wonua no e na ono di to manim se me pia abonte kra me ma no na me di o ma akwadwa obi what's one fa adwuma say your mama, and you're in a family, you might, mommy. Me business, be I am can't be also science. Baby, I'm one Sanka, one Sanchez, baby, I'm one chairman, one of Auntie Abano,
Yawo ante aba telephone so me person me ba baby am wo ehin na studio no wo bra kwa me pa cho yawo ehwa pankro no eti mon fra no ne ko che na be say atena so ai because your papa ne ka no was one fa wadwuma senko ye papa bi a ono why na dwen so be he ne maame de a ba se de o ka se no ne maame no mfa no ho eti won fa wadwuma awo no ebi no awo na se bi agya pade kwa yentie ti my lady sene ana meka no ebia na osan de ahweso yi wakwafa plan aba eti wahunu se onya ono na fa na adwuma enom ne ade e na meka me na sise entity ya no ede no mama me no oni sister na ehwe ma nti se mo kai no mama no frɛ me bo me amane to ma fa ni pa fofra mama o ma fa ni pa fofro eni o mutua wo kai na ma me se wan se usika na me de be ma no mudua o mudi tua ra no ka no yo wana ape nti na ne ameka nyina ne se if you want your sister ko sister oni ma dwane na ansane eno ma twema nso enye to mbe hawo me nuama ne nyina ma yi me nuama ne nyina afiri ba ndembo me manu school mo be rent na ma ma ye din atifio sister go you from ni antwema nso matema na oba obo rade de ojirati ayi so kasa yi ade bi enu ejeza adwe papa wo o camera yenti grab camera no o ma ya de kasa enti my lady the American nyina ne say etoda entete ni bi wo ho a ye de adibuo ye de adibuo obehu se yanyini na ya dwene na akofom na sabi ya jimifo ebia ni sister wutie ne nkoma hu se oye maame bia nani wo fom na ehumobro woni mu pi enie nipa de oba se adwuma we neta so dabi emetimu ni atubi na wie ne me camera ba bo ni asam wo yire no mo yire mkwati bi no enso mama ye wie ye ne ya idrus kasem na fe de mra no mo ne ye ka wo ye ni mu ohare ohia na mo nso onyo no onze se ya ne ye camera wo dem a saa na beba no so ma na adwuma eti ye no ye ka ma obi tie ye no ne obi kon hyehye ya oma bomode aso be makrata asem aye adwuma sane be ya dabi na nkonko wie se na memfa wa adwuma na memma wa adwuma wo ma me ni mpom a wawo wa hwa ma wanyini eda fom a obi na edan no no nso atimi anyankwa home ene se nipa na adan nipa boni ni ma me yatimi de ne ma abona tifri ba bi ofri abetin eti nyamomobo enyamomobo ena oba besi ono oda abusuamu na ekeka sanse na mahwi ase de agu so ena wan firi wa metwa koti me bribe police for amoma ba ya obone ni nyina imami ono na nka wonyene sanse ye wo na ato entu obi eti se utie oya oka kire me a wo na utie oya enye me eti mesre no he you will money free wo pe ba bi gina ansa na wa pe ba bi tena because emuaya papa yi wo totoma ne ye fia na kire se obi anya ready so oba be ma obibi e de ato kotokuom e na afi my lady so buo ni bi so yemfa ma maame no e fa ba bi no mitie nkoma me hu ne se maame na ntimi ani no kro ba bi because wo se retired nurse ya Africa Canada de anya wo kakra bi da ba bi wontimi nka nche me se wo ma switch wa account na wo me spending yo etwe bi a ye ma yani na ho mama yani na ho because maami ye de adwuma adi no amena akwoti bini over 3 years wenyamu kapre na sabi zoom lion no tefa akopra fom a enke no kura nyansa wom because na mate so market akura nyansa wom enti ono no penny safety a wonwane won pe ba bi fa ne mankogu na fe won hunu kwan a obesi afa so me kura me yo no kura ka me mu se omo hwe me move on just like that me nkon kwaje hwe omo mfa na omo ni because asem bi wo ho a ya enu nti na my lady duabo no yesi empa wiase no papa o ka no kure o ka emre na nka wo de agina no no wahu se on ne fa wo ananye on ne fa wo my lady me da ase my lady me da ase pi nyame nhira pa na yenchia yetiefo ne ahwefo nyina my lady so obi anwo wa wonew so enyew ma me ba no obi a omfa ho kra my lady sa mrantie miensa oba baako yi ya baako de bra kwa mi se abrabo bona se nka akokọ motamo
mo se mbetimi ahwe mo maame a anko yare da ho no maledi anka mo anyai no saa mo anyai na jeje mo male hwe asisisem sei enam aye owu afa ewiase Daza me so pick was the wrong number. Yo. Wrong number so mo picture wa hanti china se wo mo amaya hunu mo e bia china Canada ho na nsem ni nyina be kwa koduro. Se mo te Canada se mo ya kesese mo enne mo maame ada pa na e dead no. Mo ntimi hwe mo maame a sebe obi abeti mo maame emeto aduane ma mo maame ni. Wa bra mo ti aburuchire. Ye kan se ye Bado. Enu mu ake ka bra kwa me no ha. Maladi hwe atisi sem wo sebe akamfo bi mu. Mo ma me da ho no mo sebe awura yi ba office ye di nkomo se ne fa sei nyina no maladi. Apro. Eni ma nkoyi. Okọ enese na awotwe mu a omo nsesa ma me ne ho da. Na awotwe ne nsesa ne ho. Nsesa ne ho da. Maladi. Na nkomo awura yi ba ye ne di ye na o kire mu no. Ma me ni nua. Ana no ne ti abra no ya akwala. Enti wonne maame na tena che ne maame na bewu. Eti suhu. Anu maame na bewu ntu so baaye no. Sa. O baaye na wo se akrese de wasi asum nua no. Wo so pese wonne ne tena na wa akwa wapom enye wiye. Anu no oche. Na maledi bibia me wo so mai manew. Eti usika se wo account me abrewa wuhwe ni photo o ya abrewa nyina o. Yade amana bo abrewa. But still we de no odwene se ne maame evize wato aduana mani bia dida. Ni maame no ne tran ya wowuro nso ahwe ne kama edi nko hwe wa bone nim wo se mo ne ka kosi se 1000 anka afi bia ye 120 ana mo amate 20 na free se afi bia no mo be ma ne 10000 eti ma lady se moye sanje she we maame ya fremo edi atoma nim yeso woko ne papa yi amoma nim 5000 anka 300 mo amani ba akokra yes system na sa ne ma we ma lady edi wowuo na eba awurai wo se onfiri hawo ye onya kani eti se eti se ofiri ha no du bana inkura mi masi o ai wase na aba no au sabie e wona masi wo sabie au maledi eti bana na se awurai siskei na ja chemo de monfa na maledi sa maledi wan kasa wo ba kura sebi wo ba jane nan na wudidie ne yesesa abeyi wo ba to kura maledi etesei wa wo ba wo na maame panimfuo sebi mpanimfuo janan na awura yi bai na odware no na obo ne pampers na odane no na oye ne se na mote Canada abrochimem se ye ni kapre de man na wanhwe ya na sebi wo man ya befiri mu maledi wudwene ho aniema bi wo ha wontimenti ase na ko beti Canada kan kwase asem wei kire ne se meme ba metima bo prosi for pa me bribe wo mu ama ye the first charge ato so ajelu wa ba hu awia bim san kwase asem wei wo ka kire obi o te Canada ete Canada fake ka san se wei na ya fro na se wo say wrong liar etina o pictures no wa ha Daza nesi woni o ai sa we mu na wo senki ya ndo mu yi sa action movie no gusu India ho maledi wi ase ye ntra ne sa so ye wa adwene se obegiti obi a maledi obe hawo se kusie no wa hawo a ye nse ne bon se wura mu se na ni bre ba bi e wo yi ne niam ade akotra maledi enye sika maledi me say se mumu se awura won free fi wati obe free ho na ba bi okotana maledi won tueska won tue dai sika eti se mu nua bi ne yedidi na mo ba bia ana mo te Canada na mo tanke be mo de na maledi we sa de we yekitu abi last reserve Antinana Emina Antinana obese o wachire made Adum post office enso na je maledi eti maledi de ye kan se awura wo ntimi sisi no emfo mo hunni o mutimi ntra Canada na adum abra kwa mi awura nkoma wo de nyina se ye de maami koto hospital bai ebe hunu bra wo bre maami nya mo tire na janto edu ba bia mo kra mo wan
masem hu de dem ka ma so tietie na atoto bo ba park ze dia dia ubeti ma kontoko aso kwa adum akwaji usikai ya uti na wuram ya ka bibia mane mba kanon kwaji ni sika ne ensore wa semmo de ya ka baga ka bia na wa bewuram e dia dia ayo we ya sabi maladi u confirm yensa enti sabi edu da du ba bia hu fatin to so mieso eni pa bi jimi se no te ho na ma me kwa na yare bi ba bi nke fro o be ka se wo ya adwuma oti kuma so wo ya adwuma ne nyina wagya we nyina kotena sabi obi ma me ho efie miensa tu ne tubiri on kwase ase wo makeka kire wo on se bra kwa mi se wo se on fa wadwuma ba bia na maladi so on fa na adwuma ba bia na wura jes ka ne che wo mu a o mu se o mu betina zazi so didi a na se bia nkanyame ni ho on be bubu agu ho bia ma sabi on be gya ne mu o ma me nya o ma me na do ba wiase se mami wonye kura sabi o ma me abodo maladi nya o ma me no anyo no anka mti asasi so eti bra kwa me keka onsem yi so so wo ba hutuka ba bra ana bado se bazao se wan musu ya ka kire mo Canada agrotima mu na mote no wo Canada na onti heavy o aya kwantuo no watuo fatu no Canada kokro mo so oni mo abon wonu ne fuko maladi eti ya kam o matiase se wo te Canada na wunu abrotire aya adwuma na wokoye na sebe wo ma menya kura wo ma me na do ba wiase enkane na atu akeka kwa asemi kasase woni ba bia nkeda edu ba bia ma ye hwe ni panim na ye sisi no mo fa ma mi se sebe won kasa eti se wagimi o se den na sebe ewumobro woni munti o ma he o ma me fie mienza kwanse sa adwuma no abrochifo atiti abrochira ya fa nkrofo fie entiti ma me mutubi bebre na adwemponi o se o hwe ma me na omu discard bro komu vi fe jama iska movie 10,000 no amuti amumu ya za ked home adwuma sika twetwe dia mu jidi bagana ya asem ketwa munni no muti ya ni aye mutubi omu dida fa ko sa no so omu ni aye ni bebrebe aya se odi bofre wodi watermelon wodi mango bibia wobedi anya asem ketwa ay asem praise say pacha na obi mare di mo ya o na ka wi obi a kani passe ko ye hweniye na ko abeka busua ho na toto ya mpia se ye di asidi be guni so na mare di ya Adazoa se baza no se wufri se wura wo ye ni paboni ni a abra wo ba be ye wo se ye won ka so won fa no ngongoja se ko ye ni paboni ni a ka be ka se ye ngoja mayi edu ba bia ye ntransesa enipa wo ye onu ade ahwe ye o ne nei na ofri se eye enei na free say na to bo baya mare di besamba so ebia na mo maame die kwa de be ketwa na so be da ho na onye obi no so mu o ma so be gya ho akotena buruchire mo maame ano no eti se maame ni nyini ene yade ama ne nsemi kwa nsisi so a mo na nka mehwe maame na masiesie na chi si wonko na ya fo obi a ye tua ne ka eti mfie miensa na mama ne mu 5,000 de aka na nshim na mo mfani ya ndi ara pasa no be so mu chi dabi male de ne yenye eti so mu zo mu ma ye be ma wiase nyina hu bazan ne wan hwanfo na wo Canada no bado mu ye be mo Nyankopon e be bie o mani wo ho ma Canada fo nyina hu o mu subo ye o mu de te ho se mo maame ahwamu nti efi amato na sha ya be yiska no e nyina de ko na ka maame ni ahwa anyo ma na ahwe wo so maame ni ahwa wa enyo ma na ahwe wo no mo nkeka kasa ansa maladi ansa ne be so se papa na ntimi amedu a kira ye mo maame mra ne ye kana se still o meje tini ade photo no begu so ma nkrofo awe o mama ye nkrofo be hwe mo Canada abrochime mu hama ye maladi maame ya fra kro ne kasa nyina bra kwa me wuti mi watie bi onzo mu ye meeting o twa no satanas ke kra o bra kwa me awokai mu ye meeting ana o twa wo won wu onim sansem ekoso nyina na nei na asema ba no pese oyi ne ho firi ma nya maame ne ba pa ni nua na ne ba ne woni ntina oyi ne ho firi an eti no oyi ne ho firi mo no na me nsane na ye awurai maame na no ne hwe ne ma anna ba akoka ho omu nyina te Canada ho ya akofa se China fo di o Korea o se Japan fo di aba ye bokura ye hu ba bi ye boko na Canada on de kira ye be wura Canada o ti so mo ti ye nka wie ya o mo mpiki kon no meka de umbia me ti maledi me dase ya da se busia for confession time e bra son e be kwa no no Ghana for
Inshirenie, inshirenie, anominie. Emuini aupai, mabrabo besuya everyone. Inshirenie, inshirenie, anominie. Emuini mabrabo besuya everyone. Inshirenie, inshirenie, anominie. Emuini aupai, mabrabo besuya everyone. Confession. Tamu asuo. Empani shirenie, uwoni anomini shemui diawo bai. Sawo brade, na wa ma weni akone nsamwa. Erade be hye wani munyam, be ma wosu ne wiase nyina behu. Ishira beka uyefuna ba wasasi aba ebeka wayemwambo. Ishira beka we ejino hot pepper powder or say anu ohye 100% natural, no preservative and chini bi anim MSG bi anso enim so bi a wani ji moko hyehyia ho de a ene ejino hot pepper powder ene bebo Eradi be sha wadwuma so da bia wo de befem na wompa confession time obeto adoresa yeah dey amugirigina ho ayemu di wo mu ya Eradi be ma wa yetre emfa de besie bia wo ho nkyere wo onyan obeto no watamfo ani na wo ka dia so be kyere wo sumu inshiranie inshiranie anominie Emuini aupai. you need to say your birthday wafa yo gina so hello hello you need to no on an email hello me pacho emo yentie wade na waya aye ohawo emo wudi why me pacho mommy me church for ni ahwefo nyina okay je maye de anu odin papa na me gusu sere wade se ohun mi mobo na onfa nche me ebra na me swano me yanwrani ebra na me swano me na ka kire me se wiase na ye beto ye no ye befa akọ na ye kwa ye besin aba nti wo wo kwa na wo abon ho ban nti onu so na ye konfo oye nduro ma manfo sikaduro ni sanema no nti that time na me wo be 10 years no ankasa ma me bi ntokwa duro sikan etu ne forget na o ma me sendo na nche eno wuye nti wuye bra na menya 10 years 11 12 eba no na me wo ho na me na be frɛ me omukoya amamere bi amame bi ankwanta so bi ankwanta nan so wona na wawu no me na be ma na ewu oba no na oba ne so abefro so omukoya amamere am no oba oba no so sombo som sa nti oba no so no abefre me anajo omukoya amamere amame bi ankwanta so no makodwale me wo ho bi ho a epumu no makoya amamere bi amame wo punum nti menya 13 years ena me sundaye Febru ni bia be ka kire me se me pese me ni nante a o kire me nsuo bi wo ye honom akoso mu honom e na o kire me lafinta ne powder bi se me nto emra na me dru ho a me mfa powder ne ngu nsuo num na me fa lafinta no so empiti nsuo num na me mbo ni din se ma me wata 3 times nti e hono ye kwayem ono so ka kire me se 12 o'clock anado me kwa me nko naked nti me koyeye ena mihu se nsuo no ehuru ewo kwaye no muti se di sija so nsuo ni huru afi kwaye no muso so light blue red na afi agrada etete papa is that time na say na me 13 years ena wo nsuo na akwa ebrenchio mu ko nsuo ede na wa nsuo na me na ka kire me se wo fre to mi bi na so wo ba na wo dwane a wo bebodam
Okay. Nti na me nso me gina ho a me pese me hu de ekọ. Nti me gina ho saa afi mframa na ebo no ni agrada na eteti nyina gyaye no. Na me hu se oba fefefe bi na wapie efiri nsu no betina efiri ni mfimfini ekọ no nyina de egusu wo nsu no. Nsu no so nye nsu a wo gina mu a bedu kotodwempo. Nti hono frɛ me bi obi sa me se wo pedien na me so o wo be so me da yese me pese me no nante amemra. Nti hona osi chia me nti me tene me nsa no me nsa nso no mu de me hu ya na se me firi ba bia na ye won yakopie kuru bi so na kuru mu hono asase ni nyina o man ni tarazo ba bia da to na wo hwe wiem so wiem hyire ade nsa ade nche. Nti hono ko kyerɛ me sika abrokyere sika dollars dan tintin beye plot be enan sese me sum ni yi o de we nyina be ma me. Nti hono kyerɛ me se hono kyerɛ me se me nkonko tena ase na auto ometu me na sport kese. Nti me ko tena ase no na abaya fefe bi na pie firi ho a oba ne no fo nketinketi na ya se nwi twifom be 30 feet ena oba ya no se o mi pede na mso me ba na man fasika ma no so wo ha ne de wo bedi ni de wo banum de ye firi aban na tua ena me se yo mako nti hono mo na me osetie no bra ye automatic person yo guys papa me pa cha na o se ababa wa na ya se nwi ni twifom network you wo se na ya se nwi nu twifom oba no de oba be 7 me nsa no na ya se nwi twifom te say 30 feet yanko yankwai kasa nti oba ye no ana obi sa me se me pede na me so me ba na man fasika ma ana so ye ha de obedi ni de oba no me ye free aban na etua ana am so okay no on pensa bi emu ede ma me nti o ma me nsa bi se me modin a modin okay nsa no ye ton wa ha o ma me nsa no na menum wie na nipa na ode me koye no ana ofre me se me mra ne enko nti hon me ni na ma na o kire me se wo fie kwan nti me tu mani no na nso na me gina ho me face nso no na nso no wo me chi na mani kire fie kwan na o se me enko na me see you nti hona me ba fie nti me ba me beda e be 3 months ana o sa ba mani so feel na me hu se o gina ho na mani ni kasa na o se me enko afran place ma me krobo foli akate side honom me enko no be kire ma de na me nya na me see you me ye wi o discan be ma me enti me kodu ho wie na o se opese me ni nantwi eda mfie mi nti ka se me fa nantwi me ho sole a wo se me ni nantwi ehia te se de ba ne be ma ye no ma na me see you nti na wo se me kwaji nantwi na meka nti me kwaji obi nantwi na meka ye mfie mi enu so ye no na oba ye na obefa me se ye nsamba back na o sande ne ba kosomo kwaji nantwi ni bi ka oni nantwi ni bi dai me ni nantwi no dan fie mi no na sata na wo mfie sei that time no na me ba 15 years yo yentie we me wie nantwi ni de na manya 15 years nti ode me ba ye no me san ba kosomo ho no mo bi no ka kire me se ohia ema 75 omo nsu nti twa se me ne ma 75 eda within 2 months ente na kosomo ho no na me wo no kura na me wo no ma ni bi ni ho nti me ka kire no nti odi kan de me ko Accra North Legon Agbogba me ko du ho fie na me wo mu no na ma me bia be han fie bi ama ne ma na ase school for nti school for ma ya wo opa nti within 1 week no me nyama 13 si wo mo pebe na me no mu nsia ye nti hono mu na me wo for wi na me san ko back to akosomo ho biom nti me ko du ho na me so me ma me free su nya ne ho ba ye hono nti oba ye no na spirit ne ka chem se me ngi ma me echi mra emre su nya na ha no de menya nti me bedu ye na ka bo so me na watwi mienu na wo se sa da na ode ma me ne ende eni kwa se da no so ende a eni kwa se minya ade no nya sa se ni nyina ahye agu ena me si nti me bedu ye sa bo so me na watwi mienu no edu ye na me ni ma 175 ena eda ye wo ye sa ma no ni wo mo de dai me pato se wo ye de nya sa ma no ni wo mo dai bi o ha me ye o mo duro ena won se e ba sa no me wo spirit nti
me frɛ wo na ugina menim 5 minutes a me no wo kasa nyina na me chamte wonti me no be din komo be 5 minutes be wie dia me kan wo be ti ase na me no wakoda de ko ugina menim a ma frɛ wo na wagina ho nkwa de me no wo kasa no me san bo wesi bi wo mitima me chame wo nti me kasa be 5 minutes and 7 minutes na watu nkomo na se yo wona no so wie sa assignment no endi me wie no na omo be fa me de me ko nsu na se ana omo safe na omo ba be ni shiti me na me si yo mate nti omo de me ko ye no na ntwe na me no omo da ye no na ntwe ni nyina gina nsu na se ana ma na me no omo da so omo nyina nsu gina ho a ma na baba omo na mu a mema no hu nsu no e so ne te se pipe a ni ti na se ya wotu mu a e san so ana omo ko so ne san so ni nyina de ba ye ana omo ko fa obi a wo mu da ho na o pro ni hu nsu ana omo ko fa oba wanya 3 months na wayi samuja na togu na omko faaye na omko fa bema otwetwe ne bema ma ne ho sane ne oba ode ne nsa wo ne ho ma ne ho sane na omudi sanso nu baaye na omko fa awode obi oba wo ekirade no na omko fa sane ma na omka bo na omoye ne koko na me di enti me di wiye no na ma me wata fo bra me evensi ya ye be frɛ wa kire wadama mami bato se ye fancy koko ni so na ye be frɛ wa kire why me pato mate wa ya de pa baby how do you do eye hey boy yeah and some were world confession abi dem fa ba ko mi enu bi pa ko nka na e ma talk show ni ngani sa me to aso ade e bobo ba no bro yeso hey confession din sam na mo inshiranie ya be fra na na ba we na gibre e se ma ni trans 101 jarampa mo fra no say you be friend am na ba this is me nya be break na wa ko bia ba ai belated birthday nkoma kwadwa na afi achimoda ane na no na wodi na woda anya serketo akora na woka ai pai bom pai pamano se rade nyini frado mu kwado this is 10 times this year ya mama Elizabeth da ko a Oheneni fan club Amsterdam ogina mu pa na woda e bom pai pa e de mano se na koma so ahwede na ebisade nyina onyame enyema no amen ena mama edusa ya mama dwi ai grace sa akode tatalasta ai ena wodi na woda bom pai e mano se pentecost nyame a onene nam no ko so anhira no mano kwatenten pa amodi wom na onyini fradu so enko adum amen obi aba hello 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 me pa jo ma odin dia no wa ya wunya ya ko anyi confession maybe a trim na mete your bushing a fee until the moana your fa baku free and impending for your sing kunya say you be see your fan and you're just to wa say a quarter for daka and I impending for no mobile so we now money fee or money kruma ubitima akokona ntisom could pay for daka and timina na me ya krawuma or this kind of man say nko tofu nitakan embra ntom so musu es kan man na me fimi this kan dom e konkran mam tofu na daka namba ya hona ko tada karu this kan da hello yes eti e ba sa no wo mo ye dai and this kan dom ko shenkran am de ko ye etuma ba sisi no asemi wona na mesum da yana na mo fana ba me dai me san first kanonko nti ase ha me ama me duma ko ese fanko no mo pe adaka ni bi sie fun amo frame me sa me juo na me sa me sem no me to number no ko ne nti
omenya me kwa bi eti so wo ho na asoso da ya na ofa ni hure tata ana tata me 7 face kan sanko na fa kwai ana ye na ya asem no ti she bi de kwa asem be na mekoka nti ai bi je munye ne number na ma me gina so wai odi for pa me di wani mu fa nko Kenya ya ene di ei eja tina se mum yenko tenko tue talk show ba komla na yemeto aso ai man intransi mask scientific herbal and research clinic for yenko simadu yenko mra eja mpacho kwana Ye abusiafo ebre momedenchi ama obi biara onya akonya no tie mosomfo Dr. Ananini NASC scientific herbal and research clinic and amotie nken ene dai eye dasronko a NASC eye ti o se ye ne ye tiefo nyina bedi nkomo afa ya pomuden ho amenka de sei dwumadie kesie bi eba so wo ya soye na ye to nsafre obi biara wanya akonya etie empo se wutia mesre se wode sa information be ma obi biara wodo na yare bi ha no na opese otu ho anamon nyame adom ye branches ne miensa ena wo Ghana ha se oba Asante region dia ye wo Kumase ahenema kokoben afi oba enkramemu a ye wo eye Taifa ena afi Spentes dwumadie ni nyina ene se NASC scientific herbal research clinic ayi wachina ene na adechie esi ho ifise se bibia se Sunday ni se ukuada holiday na anso nyame hadom a 2 days ni ayi esi ho se yedi dwumadie sronku bi ede amaga na nyina na dwumadie yedi ni nyina ya to den se aseda promotion ede ni aseda promotion abusiafo enche bia na na scientific herbal research clinic ye boy abaso se Ghana ha die ope hospital obo no modern pa wa koma ene ho ayaresem a nyame adom ye na ye boy ya sa abaso no eye wo a wo direct nkofo bebreba ho na wo sa aba ho no eye wo na ma sa abaso bodie yensa kae nti ehihye dwumadie bi a ebinsi Ghana hada ai papa bi watese meka se binsi Ghana hada no obisa mse dog ede pa de binsi Ghana hada obusiafo munya aso na muntie mi obusiafo se obi tie mi na yare bi ha no ana se wotu na mo wache wotu sika gu ne ho nto na ye pese NASC scientific herbal and research clinic and last stop ene ekwan be so na ahabet ma ye last stop enhye ni nyina ne se obusiafo se hwehwemu papa ankoso a ebra yakọ hospital ayaresa entimi ma enokre ba akope enti emfa won se onu papa abusiafo utu sika gu efise ba bia yare ne hye no si enya hwehwemu hu yare ne ye enwu adekra yare no de ba ya na ebra ya den hyase ana se ba bia yare ne du a ubanum ndo wiase nyina ho ntowoda na edikan ma menka asemwe akoma yare na ye number 1 killer disease o wiase babia na hwehwemu a kire se akoma yare nti kasa boni bia beda Ghana ha se na onyare ena ofri mu de senti se bibi koso a ebe ha wakoma na akofa oye ne di abrewa bepese ne wotwe wadwene si nsem a meken so afi ye hyase ye ya chemu mienu arehusam se obi wo ho a oncheke na koma da nanso eyemfonso akese na ede ne be kire se makoma enya adwuma yi na edi kan no meka se akoma yare di aboni different no cardiovascular disease na mumndi ba ko shada kama aboni fe no silent killer ena amana nya di boni se na onyare ena ofiri mu na wa wutie mi ebede no hu se wakoma no bia na nya adwuma yi empempi no behu se wonsa na wonan etititi pa na ekire se bia na ntini bi mu asisi moja ne ntimi ni afusa ne ye nyankopon nyansem no ba bia wo se moja ekọ na muja entimi anko enam se ntini bi mu asisi ntino bibisi wo ho ntine duru me bia wonsa na wonan etaye tititi de to so mienu ne se wonante kakra bia na wa bre
sa wote saa so otu ho anamon de to so biemu ne se obi ho anajo obi ada ono nkwana nani etwanso ntimi nya de enna de to so biemu ne se abusuafo obi ho an pressure do no onom but still da bia na the pressure no ekosoro eno so timi che se akoma ne nya adwuma yi na de edi mu akotere pa ne se edu mebi akoma ne bogidigidi pa oho ana ejai also we very very careful na ensamoda no afina medru so abusuafo nei se doctor etrema wo se kotwa wakoma na sa wokwaye de bonifen ECG we nya electricity we electrocardiogram eno na sa wokwada mpa de machine so wonsa no nan ne edisi akoma no chia no na sa akoma no ye adwuma ya na sa nya adwuma ya machine na be kire ena doctor trema se koye na nkuta teto 4 million na wontime nye eno ne ede asi wo se obi obebe ya so ye bia ye de ama no free muntie ne ye o ontua sika bia de to sumienu nie abusuafo ye kan yakoma ho asem de ye ntimi nkan ye nya ye liver ne ye kidneys because ena okwa konfa no chide kwalebu a enkofo wo dialysis ana se omu liver no omu kidneys enya adwuma ye nti ye de machine support ma liver ne kidneys ne ye adwuma ye a eye buburuja na hye so ma me se ene doctor say ko check your liver and your kidneys ni enkoye de bonife no abdominal scanner you are going to pay more than 200 Ghana cedis eno so yesi obi obebe bia scanner ye beye no ye nyi ni sika bia ye de ache no your liver and your kidneys nyina wontua sika bia saa nso no oba ye betwa wa wode no edi anu aware mfie bebira wone ma oni be mehie nso ni saba bonten afena wo prepare akoware obi ho nso a waware mfie bebire awone ma busuafo saafo ne meye de bonife gynecological or pelvic scan eno nso eye free ye nyi sika bia saa nso na bema wo betwa o prostate ni abese ayekese anase enye kese eno nso nya de ebeju sika bia enti we nso eye de ka ho biem afetie we ya sheda select lab mako 10 enama asida promotion nintino na test ye be ye na bi ye syphilis gonorrhea malaria typhoid ye be show blood group be check sugar ye be so omuja wosoro anase wo fom ye be hwe odunso mu ye be de bonifen H pylori samu ana omde osa eba no eno se doctor bi tresa test ahodo be 10 se koye na nkuta 5 million na wuntimi nye nti ye kan hwe mu ni nyina bo mu no senya sida promotion we ena nask ye no wechen na de chie ewo kumasi ahenema kokobin doctor ankasa wechina metena se a enka wokoye anka kuta be 15 million enti ye fa akwanya yeso atonsa frɛ obi a ni ha be yesa nhwehwemu ya ebinsi Ghana hadai ama bibia timi akoye da bia meka se hospital bi ye free screen de taate ne mo se hospital bi se metwa ECG ade amount metwa scan me ye lab aya ho ka bro titi 15 million de me mani free e be si sabe de me hu bi da enti abusuafo wo ba nhwehwemu ni nyina ye free sawo ye me de number ni betudwa wo be frɛ no wagi code woji code na bomode ansa wodi nipa mako be se 10 beba hye no so ma me se abusuafo o ba bomodin say udu obi beba code na wo je no enhwemu ni nyina ye free enam se wo ye hospital nti o ba ubetua wo card tienie eye 50 cedis ubetua wo consultation fee eye 50 enhwemu ni de untua sika bia na emom ye saa de aboa se de be ya yare na wachina che no yenam hwemu kwa so beguni amu odurama ho ato de to so mienu me ma me ne me papa wunya sika 15 million enkoye hwemu nti no da bia wo no odura na ho nto no onso ka ho bi ene ye program we enti nyame ya adum wa china ahenema kokoben foka na si o station wo office antase na oba kokoben si station wo si also okonask fa number we na je special code na frɛ obi na obi nso frɛ obi na wo china ye mbra se bibi nti wachina na miya metenase bibi nti se wanti miya ma Wednesday no holiday nso ebesa atenase media mi jaya enam se holiday ni ya fofida na nipa be busu nti no enko wachina wo kwana tweet ni se emergency na bra hene makokoben na bibia enko ye ma nti number wo be frɛ ni ama special code na wo de aba no ene didi suye na ansa na mede number ne betudwa no me pese obi a hye no nso se me betena se me boyare bia din adekwenti a menye sa ne se me ni bre na mu wa wotin ka se bi koso ni padua no woni nye ho ebi a ho hyehyew ebi a eosa obi ho a ye oto ase ebi ho a ye wachika se na hawo ebi ho a wontimi na ebi ho a jonso antentem ebi ho a wone na ema enhwemu na ye no ene be kira adekwenti a wo sa hawo no nti kwa akoma to yam akoma ne de
yedin ya boye ho aba so a ye ni size entina me share da kekan no ho asem no yare aka nyina ye sa so oba na bro ye so a ye be kire ba bia okọ aho beto because wa yare sa ede hiame enti o ba o card ye 50 consultation ye 50 lab ahodo scan ahodo ECG machine ahodo a okọ ba bia wontu 15 million ye nyema no bibia eye free enti number obefraje special code no eye 0244 12 0269 0244 120269 number when emprempre do obefre na waje special code me pese me de me kasa nyina ekwawiye no mpanifo se asempa etia asempa ncheche nyina ne se abusuafo se anhwemu papa amma ayaresa emma aka nask yakoma se me maame ne me papa wutie me wunya sika nkotwa scan encheke wo yemu niema unkotwa scan obanhwe a wodiem bema wuntimi nya sika enkotwa scan enhwe wo prostate se cancer abam se enlargement na se ye infection abamu no se de akonya na ba se be ni free wa wuntimi nko ukọ hospital nya ye ntwa wakomada yemfa nkoto machine so mfa machine so wonsa no nan ensi entwa akoma because ni 400 brabe ni free dabia ye ko hospital ye boye nsa no ne aye lab ba akopɛ lab 10 ni nyina brabe ni free medinka ka se hwe mu ni nyina senka waba hospital ene yesi koye we wa ha koye we wa ha unkuta be se 15 million na ye 1500 ka wuntime nye ba ka yakoma se yenya ma obi for free enti wodi an se o ba code na wo fra me ye de ama wono wonso fa ma obi ayi wo kina ne na de kien but nke betimi pa de wo kina na me ametena se e wa ahene makokoben timbese Ghana ha de nke gi boom especially ahene makokoben obusuani bi wo crown so a wo so won ko taifa anasa spenters nti abusuafo me de me kasa nyina e kwa wiye no de me ka de atwato de se na scientific herbal research clinic say opese aha ayo last stop nask ayo last stop nti be yenhwemu na yenhu yare no ne yatimi amodura abusuanfo betimi atu yare na sekura nti wo ba ayo card pen na obetu 50 consultation 50 nhwemu ni nyina ye free ye wia na wato adu kakra said wa ho odin betimi abusuanfo asem da mi kwa atwato ne se wa beba ye be hu problem abenum oduro ni be wie no ye sanso say unum oduro no wie a sabra review for free na ye make sure say indeed yare na ye hu ye na ye ma woduro no ekọ say de be ya onko so antua sika enwu keke the phone number we bra me de make kasa nyina ekọ wie no number ne ye 0244 12 0269 0244 12 0269 afi number me soro from me obetimi me din komo so no agi u code ne 0243 30 7276 0243 30 7276 ebusiafo edemu nyina sese nyame adom akina ye nyina bebobun ne yehia wa ahene makokoben ma me da ne atiefo nyina ase so yada se ubae erade na nenya kopon hira ebusiafo ye toa so na ye the confession no e de abrem hello mpacho mama ye modi dia no aye adama hello mama ye ti unka kasa modi yo mama me de ye ntafo na ye no e wonye obi a oben pa unhu ensonso ye ewom oba ni be ma na mama enu e ba che mama enu okay ana my sister when you know the hotel bed am so worry ma na me me ya tema kwa ko slana me ko no ko ne sa o ko tade ana da ko nem se channel me da wana boyfriend e dai me boyfriend e dai no be bo me ana ni di din ko mo e mo wana no ne dai e ta se ni nya ni se mi ti no we hu ana ne dai e ti e ha ni ma futu ni ma sa me kan se enta for the
Said they are crying, Mark, the other woman, what we say, many penny and answering in a yakakra. It is only a Bremen out of Santa Pona and Taponesa. The idea, whatever share, we can out of Panama. And yes, the Diana, and from Sorba, the Diana, my next media. Who knew Bibi or what? A young son. Mark, I am many other Mabesti. And I mean, I get to done now. Never a bear money, yes, and your one. I then one can't say beer. And no felly. I'm a felly, and Saramente, and can't say it's what both sister money. If I said, and nothing I am here, they took a full from Yo, yet I say, with your what is so. Hey. Hey, I samu. Nature center from Pranching and so never tell. Almost a pan. Hello? Mammy, a more Indian, why I know who Yanka one. Ma, now my name is Madam Bina Juma. Yeah, Madam, no pay us and pa. It's not my couldn't feel call from one way, Janet, and your man, Juma. But your name is not terrible. We are called on one way, and any other. A new mana, look on the best in the pay. Oh, Ma, Mrs. So that time, no, let me stop. And now, to secure the menu, with your best in the pen, I'm say, shall I am the man in tears? now tears, And I'm a tears, your man. Ma, me me train for us, who sees the poem me home. The poem, me jay. You see, Mrs. So maybe, Major won't cry, be but ma, she say, when crying about what's in the canoe. As a show. And how? I have a palm, really say, them dear Madam Nibin Sona. A be bamis. Why? Now so feel it, Kakran, a tray, no yabwa pabum. Why? Hello. Mese Kafra, now so feel it, Kakra. Nay, Kakra, a back out pabum. Why? Mampacho Mati. Hey, 20 minutes. So, Flammy, just say, we are secret the youth of today. Pro more prom, no more prom who they are cohefa. Emilika 2 year, 1 more 8. When you go on boy and what she will be any, and maybe there will be any. And 2 pro who wish and when she will cry a winter. Just one pass at what from where baby crank, Rebecca say, a bush penny. What to me, woo, Amma and penny for this car as she wants. So, go pay for that car when I will thing. What will the father SK Edrum can? Aye was same attraction, Snabaya a fair wire, Yenya. Nasa Adrum Bonnie will say, Pa, I could have to me transcendence or ya. And yes, all you would me. Who are finding from 7 anchor, much another saying. Oh, the we are sending a penny for cabin was say somebody will be the summer ornament. And I would die, I also die. Papa said, Fesicano, no Kawasam. When I got a woman was a minute, that's what was Canada. That's so walk and so went here. That could pen no born no one, I'm a woman with the asset. When we and so and the Jumana warrior and uncle so. And to try among with a dear Kitchen or Diamond, Uncle Vision for no Fescano and for a shot. Now, so mammy, 7 some and Tafua. Now, they wouldn't say the Diamond or you Winipa. Nesenya ni brebria within 1 day, some hours, and even 1 day, some few hours. Nobody said to me, John, one my bema ya winning no. So you wouldn't a boyfriend, and so what? Not just a woman, no, just a woman, and Odana, and as a woman, just any brebria and a yawo. And as a now who pursue one more relationship, and another say. In fact, even maybe ye, in the parent trust and a young shooting now, and send you to an among. Because you agree, as someone was saying, a bit to me, a dear, and my young ya, near about Triano, the back so open a nurse, any anything on your foot to a man said. So you opinions already a bar, tell Sinatra, we
ne bu sa ho se nti we bebo ma na se emwa wa no watwa so of ma me dance enso da so ba ya one lady me dance bio confession ne de bi de maka o meze ensem ne de enedwada pa ba bi ekwohya ase afiri ye no but then no my lady so obi tie yen na odi ahonhom samachi ni ade no koshi ahonhom obeka kire nse ne mma be 70 nkoda ani 50 nkoda uwi atisi efuom ani nantwe 30 na uwi ani nwan na honhom ne nya honhom papa obedi wani dabi di dwane pemoa na obi moa on kyena se ma ne nya ansa ne afi no obeka kire yen wedi wani awie de ebesi anya asi awie ntini nyina afutuo na nipa emfa ena my lady dia me pesa meka ne se about 90% of ma omoti asori fie sesi a omobom paye se obi abeta omukunu hu no na omedika ata obi kunu hu dada ena ka ma return enti we no ma me na asem a wo ka no me anka me mfrenka because ya de ama ye me madam wo kire madwuma wo na me am se me koboa no e wo fie esi de bia ye koboa boa ye madam na wo madam kuna bese wo pe wo madam ne hu do ni wo mu hey help me finish my career as studies upon hu wie na waja no wa ware ya de bi ye wa emfra yen kan kire yen we eye kama fanesa na fasha wo hu na bibia tuntwa my lady obey oso ya ata intafo de nke eniama funu de kayechi eba ne sen ade amaame na ye na intentional bibia na obetimi aka convince you aha wo pe be ma no because sabi amada me da akonwam be ma bia beto ahye me so ne me da mempe be ma ne kra minim no nya me boy enya me kunu na ma dehe mu ama confession ne my lady they say no minim the way was ye na kan krofo bi akomo kasa na na mfia doma wa mu o mu fie konsem bi wo ho my lady ye nka dia me di twato ye kwa pia wo abusuamu nyina age wadie ade abusua age efunada kasika dia mawo wona aya brante wa ye funada ka mu odu betimi de asi abobo ye achi de abafie wuji skana wudi adwane akope ba bi ahye my lady na we ska we enso sika we de adwuma be hye eye sen my lady ta funada ka case we bi asi ba bi pen eno kra ma me fo mienu adifunu nipa mienu awu abusuam sika ma o se ma me fo mo nkoto funada ka o mu so de du knan so mo kwa akwa ne ma me nse ne ma yibi ye jiska ne se brimo mo afi na mo gina efi kroni gate ya no usu asem we peace fm na ebe mo a o mo jiska ne ma o mo enti ani brebebrebe na obi awu no e ya awre hosem enti my lady ebi mu nyai obi nso abeti abehwe hello confession me mo din dia no wa ya wunyaya Dia maya menu me uncle be family free grass my uncle na omunchen enkuru tima mama me na na me mo no omunso omudan nti one day you maybe na me ofa me ba me dey mo na oni me be die na obo ma no se ma me nkanchu wo ma me nua be ma pa ba try ofedi no so jame aye ne normal no for me po enyen no obo ma no nti if you no ase me obi ma fa be ma da de na me won plan kwa before asa kwa na me bet na omunchi nti if you no ase oni me ya de gas ama me nipa no kwa me na jai ama ko ese me fa na be me mpana am le na twempana ma woni ma twempana ma be je di se akwale wajame ho akowale oba foforo ebe nti ka ofa nti ka onwa ma bisi mi hu ni ire na bibi e mi se mi fa de kwa infinity nkwa chese wa bubu makoma ya sawa badam fo u be wu o edi a last no wonu wa fa ni ire na na akofu mi fa bubu makoma mi hu ni ire na mi fa no kwa hunyi me se na mi hu na ma da ya mi fa dro kwa hu bi man ni kwa no na da so ni wo nete ba chase wo da so ni wo nete me da so ni wo nete so no fie na me bet na yenti mi me hi ti adi be etete me pa chase mi hu adi me no sa adi o ni mi mi so ni bi e ni me ye kare
adwama no ya bodam wu ya nya bayi o ma ofa ne ha dama na to frifie ho ba minti do wu to mintu yo mo ntana na mo ma twede wai na ba because wu to mintu dia me so ma bre eti mo tana ho ne yiri ni ma ma twede na ba ko ko ba ko na ba yo abaya dum kom my lady say no confession say na eye si ba o so no e was a pay minister for bibi de ma because in some way ubu nye do ntimi ntie dia me say condemn the can say on adwaman we je pi ume bubu na konwa wa na so dem my lady say bibi ha no na dwene nye sa na meka me na sie because o of akwako e ma wa for fa ne amamo e ma wa for chese ye ne ye kura no mote so ne yenim sa na akwaye nti dakoro watamade de bo Mrs stream no wu a Mrs nim ye nti ayeku no wawu de ko wonti ase se ne wo fa akofa na free hey wo ware a ma obi ametena wo ne wo kunu nchen eye tiawa adwuma ne da ne budoza ye ni nyina ye ni hey ebi nsem ase ne kura won de one ne ti my lady ebi nsem mema ne bi nsem o sebi ukofa aponche skirt kro ne beda ebi nsem nti cheze afei de wo fa na mo anya broken heart waja wo akware oba foforo asama wo ka wo tie ne ho musuo de se ye bobi nyamemo ano na we ye nimu abi e de beboa no na abrampa uti wunti a wo be tunu ma ba kede de wo be tunu ni ma kru akum ba ko able nti me tufu o da fo to am de be ma why wa gen say wutie usu nti mi nai my lady beda na so for mfensiesie my lady beda sifi nyame hira papa na ye nche ye tiefo biem my lady funda ka asemi my de chichiri ni achire o me mpotem ho a me mokro ni de on the oje ye no de ko tra Nigeria that time no it was 90s na ese ni pa no mu fia empro on fam ho kura satam na ye kwa no so no enuaka no ai se kwa no me mokro ndi enuaka no se ba ko ba na ba ko so ba di agora winya bi ti ye de ma babunu so no mra meto ona no ho den and say be ya offensive enuaka no so next what team satam ni enfafuru nko sha frigi m nti ye besie ne na de ye che a ye de ne tuma na ahomache if adaka beba na no pa no nwotwe abo adaka beba na no ndu abo no mse de aye ndise ko bobo nta abo de ni bi akwande ba ye kurom na ofu dwene maladi nya ayo wa de be yi edi ye yo ai ndi unye ye kachi we onu nkwa ne nana nkwa na yi ni ho adicha ne nana no kura wusa awose nkafio nyina no ma be gu ne so na ka dom de be nom de aye na najo edi agimini maladi ndi adaka yi se uzi unni abruche na pese oto adaka ne bo de se o maami amalaji de wo from 2000 benya bi etu de amount 3000 de bi be faka ubedidi sa 3000 de ade ne be yewo yakwaji bosia so na de ye no enti se ye no meyi 150 million akoto adaka edu ba bia sikani bre ene owuo enenam owu afa krachi maladi ade a wayeyi eye ne wonu no hia mo ase yenka bi man yenka man na ode adaka sika no obo wo de akwa na wo ye ne dan o si wo de akoma abusua no abema sabiye wo mu gidie ze dache ubetimi abaye wo hene wo abusua na abusua pani eti ye start ye use maladi na se ye tete wa no ye tete wa mo abaye pani pa dache empanifo ni hono mo a wo ba be hwechiri na wo gi adaka sika ne nkran na sabi abrabombo na sabio na kanei kanipa bebrenye ye wa abrabo yi mu ye besre krachi ne ose opemwa wa wonam sa kwa no so bibia no ebia na de wa nya ne si amfa telephone amfre ampa mwa wu obi awu nipa na wu de ade besie no se ma fasika de enti ade abayisam ne nkwase asam no eti yan fa ketentete no ana nwira ntete ne nkosie no sam besie so muzie memfa ho ukodura no ayi wo chip ato atwene asa akoto chip foforo chese wa ba so enne bibi nro na wo ba wo se brasama du ne beyi wa no asamando so ye kwa yensa ama dikrachi wasi kwa no so
yesi so bi to yesi so yare okwa no okoke malady awura your face esi he so obi agimi a wo ye ne dan malady me se confession ye mekrokro bi a asem wu tunefo benum so wagimi na adwiri ni fe don se fucho no mpe wo fa no watwempra gimi fo wagimi ama ma me amane wagimi ama obi amane atena ho ane na twempra ma sese aso dem na ko nwane na wo fa so nwane ofie ho malady wo ye sa wa bomusuo na nipa se bibinum bra ye bre nyina no eye sa ne mahunu we sei ana ma bebrebre onu wo fa twempra okra de nkatie wa ware a ka sem ba biem no ho aka so ko fa mpra na so so de ni wuram we de bana we de ko we de bana we de ko we de wo de le ba ye no wo sa ko fa ba so uhuna na uhunu na we wa hitube ko no malady ensabwam ene ayi central aban awura no aban no so ogi hwe e ho no obekwa akopie edu ba bia nipa ya de anu ahwe na brabon no ena kwa malady na krachi ya wo frɛ ya be ye ma on ne kasa yi se wadi anantwie udi 2 years ya di anantwie da wagimi 2 years ya di anantwie sa uko di wie susu akwankyere ne sunyan se de krachi ka o sunyan potemo no ba ye o da bia ho no ko di anantwie no ana ma no susu ye sunyan empotemo ho so no koto 5 yesi woni 75 wodi 175 wadi abro na malady unku anwa hwan edi abema na sanwa hem ya unku atinko tena eye sunwa bonte so rabi mu yeye papa malady aye hu sekati zo gira wani mu 5 minutes wo ya day wonya fro na gira kwa betewo ena rabi mu nyira ye mesremo na wonam yi se wo za mpa na wurura na anam ha na atia ne mfimfie a wote aka no so ba kwa betetom ye ntie ni wie. Hello. Hi. Mami ye ntie o wa me modin. Hello. 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 Mami ye ntie o. Mama, pacho me be me bineti. Na mi shia be ma no me ba say wenya be ma fofo de ma me na mi bugu ye. Actually just me ma me to ye so bi so ba da wa me. Na mi bugu ye. Se me be ma na tanya nya kola mi no. Na no bi fa do say oni be ma ne nyim ti se be ma ne mo mama ne a. Ono ka se friend bi se wo mama ne. Be bu su ni. Ama se assembly she me so. Me hu se mi boni pa amane mi ti mi mo me amane ena da me yese me from na maka ko me no me hu pa se ni mi nyaa nka sa wa ye na ba ye nka me pe wa me no wa ka wo so wo nka se wa wo se mi enu ma ba cha ma wo mi enu ma na ko mo be wa na mo te wo twe o ma wale ni e ba ndai etuwe wa wo umre mudua bo ma me amane yese de be ma na ko fa ba no na de ni chire mu won fa ma wo so ani je ho aja watran wa de wani nyi ho so a apo ba bia fa why ba chi yo kafra yes no ampa malady ana etosu biem omu ye niema bi wo Ghana ha me de si nuro enkra na esu adwuma na adwuma ni bi na sebi yempese bebodie no malady ebi ju omu ntre ha o ebi dintre ha kuma se ne nkra ne monte so ade ai wo kra wo be adwuma ka pre na obotuma de bedidi o madam se mu kofie na mu noa no onu nya bidi ni kru nya bidi e wanya bi adi afeu zani ni kru da ni kru no wada ama na wudi asu adwuma yonza pon ya de bidi wuzu malady mesi wo to bo banya ebe san ba bebo no wo free se wo ye obi oze ne e ko na ni ubusa na oze ya ne ya pa malady nyanye ne ya enyanya ne ya ana be ma no so mayire meka de wanyere ne ho pano ne nkura no entena kopim se awura ne bi be ko nani malady hwe wu kosua adwuma wo madam kunu okodi na tim so tese mpienti wo fa anwadi onsa na wode de dam framam malady yetu mu fo mu fa o na brabonu enya hani enai wo ya na tina bi anka wo beka wo ba onsa wo de enu ba bia beka wo dwane
enu bebia abeka hu dwane ana maledi etosu bi ofra akiri he edu bebi ne etu omufo a omuntie o de sabi paniti akonya so wo hunu no akrawo de ema nyina bro se etosu 100 uhunu da o ma me pani ona wo onim kwia sesene wo onim abrabo wo sene wo o tiro se fanifa o se mefa bonkum fanifa se mefa bonkum o fa bonkum ye na se na akozinzinu koma se wo pese ye ne yakopa ma me che o ma wana ane yankoka de na nkyere o ma me o ma me num no papa ne abusan ye tumfo a mutie se abom tu maledi wana sebi bema be na kosi a ne medi na chi se ozo na ba bia nkura di wachi ana branch na wo mienu no asa akofo obi na nyam se akoye pressure ne atete ana ama se wo huru dia wonye maledi wonko bo ne maami amane na o ma abusuafo amane na wo mo mfre no emisa ne se oye ne ho ade ana oye ne dan ebise ntime nkonko ba se sebi wonu wa wo mienu enti afa emrantia ne no wote no o mo sa me ware wana Natia, my lady. Hello. Hello. Mommy, and you. Ma'am, Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, me fit apa. Yo. Me Pacho, me confession, me say. Me fish, my abortion. Nah. The program here would be as I come up for myself. Men can I am putting from the bond in Shem. My not yet. We are supposed to be on ship. We are supposed to be Madame Papa, and then the Cobanity, and then the train. Madame for me. The Pacho Daddy. I didn't know Madame for Putin. I need to make sure that it's on function. Media can but you say, let's get in our body. What dance oh, there be men, yes, I am. And when you're back, Bearman and a time. It's actually me every number minute. You, they said you would have shown me sister Diablo. But you are mini Diablo. Now, Bearman is one mega. Da, ma'am, Pacho, da. Malady on say, I trust on Yako. Say, if you run to a cremobetu, oh, I dear ya woo ye. If you couldn't say that, a backcount. Or say, abortion now, why and I was through. Say, be a no, but what enough for what ma. To the slave that is on fine channel. Musi Sunamunya ready some mobile war. Mamun could Uko did dear my lady, dear woman be on a ban wafa. And then now for 4 no my lady Muduebo. Adam for no the boy, no the Netiano, or the Nikunu, no the Nigranny Kru de Mupie, nay, a fan, my lady Obedino. Obedino, there's a do babia, Monsieur Yansakakra. Also near Granny a fine pa. And so one dear Wayan or Netia, nay, or so when Nina Jan or Nuno. Or slave radis on Fanchano. My lady said, Japadia Bianco for the coil. Uncle Fade Coy. Ben no one who says one can't make Radian Moba. A piano warrior no bisu di biedino. Said the Rabba Kona, cause you may be dini. Tia Bessere, much one Maduba be a monk, my Macona Mon cancer. Beman be proud, Nakatan is a meboida mania. If it's one in a year, a fine, what down for no. Or best say, Penaze a day. Madame for no, and Tina Minimo. It is open, your meboida mania. Nanka wadam for no crown no bema crown and ware no. A do baby and numsy can it bre any bayanti or quota will be crown and a dam for say deal or you know. The best from a baban bottom quan hiano. Ya best remo and the mercy some bazamo bobra. Mama nina ho na sem fanny pound assemble bano na edo kwako pie prison and I say edu copy penny for the malady medasipi. Yet I say Abusian for Yami Adoma Ukiada Edo Ada. Afofida to train ya me ya dum no dum for the dumia ye bedi asem enso rege ni di ye be semu pa e de asi or Gino Jollof Tomato Mix. Cut open the sachet, find the code inside, set the code free of charge to *844*99#. That's over $2.5 million series in airtime to be won, plus amazing appliances.
prizes and the grand rewards, a brand new car, and an all-expenses paid trip to a dream destination. This offer is FDA approved. This promo is regulated by the NLA on the Caritas Lottery platform. Terms and conditions apply. Boss, today I'm finishing a report for sure. Trust me. Don't let hunger slow your vim. Take chop your hunger, then go get some to chop. Chock it with the great tasting Royal King Cracker, made with butter and fortified wheat flour to keep you going with your bunker level intact. Hey, I call him Royal King Cracker. Take chop your hunger. This advert is FDA approved.